Homeda no ne awie ose the Sabbath and the end. Abusiafo na otwe asan akọ abeto ye bio ye de onyankopon enhira ade ema munyara kote munyara ye no esua adusia ya to ne din abofo miensa enkransam no ye no dikan aye adusia no makomako enson na otwi mu no ye pese ye no hwene etoso enwotwe no ye basisia. Na sansimfo amiensan ya makan ewo si mama famosan nto nyankopon de hihye eyede etobo ma enipa ono no baadze okay because aze bom no ono ohyemi homeda no na me hyemi Ten Commandments no team but oduru Sabbath no nko ade yeso no o change some of the wording yebesan ama munyina akwaba na afi yede enchiaso nkonso esan de ama munyinara na afi yasa damase sonko kwanso se de biarada mode mo afidie no edito London Ghana memenda akwanwefo Sabbath school na afi chosemu empense mu ye wo adom na otwe asan abeto yembio ye de asede ni kabia ede be matwe dwampon se wabo ye nyina ye ho ban mi ye sese ne wabo ye ho ban no sa na wode wabusiafo nso one wabo mo ho mabegofo no aye krado omobeboa na fi edisa adisem pense mu ede abrewo se the Sabbath and the end anase homeda no ne awie no ansa na meyi o makyerem no mamemfa aseda pesi pa mfa matre BNTV Ghana sa adwumakuo yi na aboaye so yasene ne ye adusia na omonso mofa no mde kowiase fa na nyinara tre BNTV Ghana ya nkwankwa adwumakuo afa TV adwumade ato omonso se ye catch osem no mu asema omonso bebo da wuru na fe omde akowiase afa na nyinara enti ye kanfo ama se wo mo bia pese ode boatre BNTV Ghana o hwe yemfoni na nia obun se wonoma eguani fa frɛ no binye woso na kakra biara obetimi no wode aboatre BNTV Ghana na onyankopon ebehira papa se enenso ena your first time a wo hwe na obetimi asubscribe your channel no YouTube osha subscription button no ho miaso na ndoma no nso miaso na chese ye yesa adisia ya wonsa ebeka bi wonsa ka bia men fantra na nso awoso ede akoma obisanse ene wiase e bana wieye ni onyankopon se yenye no se mfa wi asam no nko wiase afana nyina e bia na wontimi nko umia button so ede asam na koma obi no wonso o chefa wonso e bia na wo ye no onyankopon enhya mo se mobe yenasa ene na mame na mabegwafo ye di mfankyerɛ mo na fi wia ya bompae na ya hweyen adisua ene mo media musomfo Bismarck Mensa and they wadom me wo Elder Hansen asamwa eka me ho wa se Elder Hansen ye mo akwaba great me da se ne watimi ababeka ye ho yankopon enhra me free Elder Hansen so na me call my name Openi Israel anai and so eka me ho Openi Israel ye mo akwaba great Israel this is me first time media hu Israel has intimani ajepa se and Israel ton safre won so de wonim die kakra nyankopon de adom no o de pesa woni ye eche nyankopon enhira se ene waba na se pa me kom manimu da azikosi afie so ena ete echo no no eda de mu amota hwe no odisa adwuma yi mu akotene pa ye eda ye mu akwaba ye nua me da se pa se enen so waba mi yesa busiafo nyina ho ye obia ayoko me da se se waba abusiafo ene babia wo biara no katewani na memma eda obebom pa na fe ya sha adusia na se yo mpamcha mo maye mompae Nyankopon ni abankese yesanda wase obambo eno hweso pa wode adom ye ayeda so etiasie
ɔdomfo ɛyɛ wadom ɛna wɔde abɛtra wasɛnnua ase sɛ mmara mesua wo ho nimdeɛ sɛ bɛyɛ ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛatra wo dɔ no mu ɛne wo kronkron yɛ mu na daakye bia wopia ɛnyɛ w'anim adom ɛde nti bra yɛbɛyɛ adesua wo ɔkyerɛkyerɛfoɔ panin no wo abɛkyerɛkyerɛ yɛn na wo kyerɛkyerɛ yɛn so no yɛtiefoɔ mu tie nyinaa no masɛm ɛntɔ obi akomapɔn so na yɛsi ntɔ bi ɛwɔ mu biara ne yɛnhwehwɛ sɛ yɛbɛfiri mu ne yɛaba wo asɛfiri wo nkyɛn na sɛ yɛba wo nkyɛn a yɛnim sɛ nkwagyeɛ ɛwɔ hɔ ɛma yɛn na wopie w'anim ɔne onyam mu a yɛn nyinaa atumi aka sɛ yɛagye nkwa a yɛatwɛn wo ni na wode akɔ akɔdi daa yɛn nsa da ɛda wase sɛ watie yɛ wɔ dɔba yesu kristo din mu amen amen. Wait, mama akwaba bio na fe ya hwe yen adesua no mo ye wadesua etoso enwotwe wose humeda no ni awieye no no kwasem se ya buildi adesua no ya hwe adesua na ma last week ye be hwe adesua no pompon so ni hia pa ba ko se obofo no eka se worshiping wonsum yensum no boss ro ni asase nti isua se worosom obade no because nanka obofo no betimi aka se yansum bibi because ba we specific se yansum osoro ni boss ro ni obade the boss ro ni asase that means no osum bebre e wo wiase obi krampo de ose wono onyi bibi ani. But the fact say we jidi say when bibia ndi na chese wo bibia wo jidi because wo jidi say when bibia ni na chese no so ye jidi na chese obia wo bibia wo jidi ewo ento ye specific say nyo si osum abode no eno no na monsom no so atase ni osi osum ojitigari di no nyo no a ba monsom specifically bi obo osoro ni asase o ye specific because no nim say osum bebre wo hono mo enti yetimi hu ni obo osoro ni asase. That was last week lesson abusia for say when timi antie sa lesson na that's we YouTube channel no obetimi akọ na fe watie sa lesson na timi abo amante ase no I koye pa na na otwi mu no ye pese ye hwe homeda no ene awieye no ye pese ye hwe se homeda asam na de bia ye ka no sa wo hwe abofo mensa nkranse misu a ene no wo ayonkofa bi ana se ene no wo bibiye e wo linkages bi ana se ebetimi reconcile no ana se eno no ye bibi foforo krampo eno na yepese sa na otwimu ye hwe eno nso homeda no djuma eno nso edie e wo sa abofo mensa nkranse mi nche adusuan we no adusuan no kwasem ne se menyi wa fidie no emfiri asem ene wonye adusuan no nkona wieye na yemfamra na wie na yanya emu entiase bi nka bosam no me kan brofo ha na mama opening hands so aka no yen kasa no mu ede amai yen so far chosam na Ephesians chapter 3 verse 9 or say and to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. Amen. Amen. Ephesians chapter 3 verse 9. Ephesians 4 etimian sanchichemu enkono no. I say na me manipa nyina han ma wonhunu ahuntasem a efrititebre so hunta onyankopon mu a obo no nyina no muho fiefefo adwuma no. Amen. Amen. We na Paul etra koma Ephesians 4 no na osre se hunkunkun bebie nyina ni na fe ahintasem a na asie no onyankopon bebie ni na yatimi ehu sa hintasem no na yatimi akache adasama na yatimi atwe ho na yatimi abesom ono nyankopon na afutusam a Paul ade ma omusa hintasem no bi na ne yepese ye wa biani na fe yehu adusua ebetimi asua ade afrim ye ni kanhwe ye hwe homeda no ene awiye mre no in context of three angels message no na otwe mu ye pese ye hwe first of all no ye pese ye hwe ye nwai niema we animu atemu ne adebo ne akuntabuo yenhwe Revelation chapter 14 verse 7 aye before na odikana nkransam no or say saying with a loud voice, fear God
and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Senior de biara ye kano suro or say or the any kesiye editia mu se suro onyankopon na hye no animonyam sanse na timu dono ya den adru nasom ne obo osoro ene asase ne insutine enyinara. Amen. Sasem we ne epese yenhwe atemu ewo mu ena afi adebo ewo mu na afi akuntabu nso ewo mu. Say na sansem we obi broni be kase yen reconcile na sa yonkofa ben na sansemfu amiensan ya makan ewo sa obofo miensa ankransem ye ni kan hwe no ansa. Okay, say you know Bismarck that's it. In fact, say what kind Revelation chapter 14 verse 7 no saying with a loud voice say obofo etiam na all the assembly baran say asem no ehu hia nti yensuro onyankopon ni na hyede so adenti na all kanisa free say de addition yakọ anim aye bi ho no onyankopon ene boy yen ewiase animu ne adedudo nyina aye onyankopon dia enti ono boy yen no ono kwa na ewose yesom no na yehwe wiase a em say addition aba atwam no efre be the great controversy. The great controversy ni nyina aye say ejina osom so obonsam ehwehwese ye besom no. That's right. Eno yakopon so hwehwese ye besom no. Na obonsam nyo ne bo ade ena yasom no. Nti addition we atwe aduan sisu say yenso yakopon ni yeni na hyede so na yensom no efri say ono na ebo ade. Na wonyame no a obo ade no ono nkuto ena wose yesom no. In fact, say you can Ezekiel chapter 12 verse 13 to 14 now you can because of time. Or say the whole duty of man and say e be sro Nyankopon ye di na hyede so. That's right. Nti no Nyankopon ehwehwe say ye be som no ye di na hyede so. Nti asem a ho no atemu eni obi ansem e ka Nyankopon ho. Okay. Wono a obo ye no e na obetimi ama ho kwan ono abema ho kwan na wodi atemu abre. In fact, you Garden of Eden is Onyankopon bo Adam and Eve no. Ena okachom say ade we say mamu fa mo senka. Nti Onyankopon di hihye den eto homa enipa. Nti se ani hihye no so a Onyankopon e di atemu be den ebebre because okachom say da mo be didua be wo na mo be wo. And we are part of the atemu a ebeba daachi ama ipenya nti asem a woka no ha sei no Onyankopon atwe aduan bofo na atwe aduan say onyame a obo ade no there's going to be a time where onyame no abesori agina na odi atemu aba na atemu a odi ba no nye se onyame pesi yesuro ana say edwane but onyame pesi odi ba say boni ebe wiase nti no obesu oyi boni ho na enipa trans da ehye ne din kunkwan nunyam nti na ode sa atemu no den eba nti omo ani Onyankopon ahyede so no atemu no eba omo beko sey mu but mo a mo bedwane no aba Onyankopon chen mo di na ahyede so no enkwaje ewo ho den ema nti ya setemu de akantabuo den ewo ho na akantabuo no akuntabuo no akuntabuo a sign atwen ama yetimi edi nokre ama Onyankopon. Yo me da say elder me da say. All right, the elder say well yeah summary no na mamem ye link no the judgment, creation and accountability. First of all, I'm say last week addition no amayati ase say unyame na bo ade as opposed to natural selection, Darwinism or evolution. Sa enome nyina eye normal obonsam edi eyi adwen efiri ho se Onyankopon ena ebo yen. Enti se enka ye product of evolution anase enka ye free afifidie bi mu na by chance ena ye ba ya there is no justification for atemu. If we say adie bia e ba by chance no na any only responsibility na only accountability. The reason why atemu any creation linked and say
Ezan so nyame share that na se say obo me na wabo na obo yan with a purpose na obo yan with something in mind. They say obo yan say free beings enti ye wo adwen a ye de dwen ezan sa so nti no ye wo the power to choose. Ye wo power ehun to me na ezan say obi a wo power say wo be choose ade bia no wo ho akontabu. That's right. If you say ye wo be power no na wo bu ho akonta. That's right. Enu nti na atemu tumi ewo ho ma yen enu nti na onyame won frɛ sabi enwan enyina ho mu wo maten ena on frɛ fish ewo nsuo mu noma ewo wiem enua asisi ho mepo eni nsuo emu wo maten adentia wa ma won that power to choose no. That's right. Ye free moral beings. Isane say adebo ena ekire yen say onyame ne bo yen ma yen that power nti no. And yes, so my yensa free being to choose in the and ye not you choose you know. O baby say a dear now choose you. That's right. Now choose you saying now dear now would yes. And until Ecclesiastes chapter 12 and 13 they say assembly in every yes. And it says through Yankopon na di ne mransem so. Yes. Now we ni nipa nyina asede. Na onyankopon ni ye nyina no nyame de beba atemu mu adenti ye ni ye nyina bi say every ni ye bia ye be ye no we chose to do it. We choose, yeah. It doesn't matter the circumstances you do ko mu no. You still choose to do it. Okay. Ti say we choose to say we be yenti no. O de sa na ye no e na bebu aten. And into judgment can never happen in a situation where there is no choice. That's right. And because there is choice, there is judgment. And in that judgment, it comes with creation. If you say unyame amoyen and anka wan sheda anye yen se ne ye ya na nka free evolutionary product bi mu a enka den na justification be no unyame wo say odi bebu yaten oni justification bi afi say uko do afu na obekọ na ade ne wanua no afifi a saa ade no nye wo na wo de ni si ho uni any justification bi say wo de be ye ne a opese wo de ye. That's right. Enti mijiri say the link no a ewo ha no enu nti na Revelation 14:7 say na obofo no kan say nsuro nyankopon na monhye na animonyam efiri say na temu don no adu na monkoto ne obo osoro asase epo ne nsutire no eno ye second part na ye beko no but ne nti odi atemu elenke say yesuro nyankopon ne say say yensuro nyankopon a obebu yaten. That's right. Yesuro no nso a obebu yaten say na elda kan ye no whatever way we are atemu ho ba atemu ne bi ye papa for those who chose right, with God. Na omo choose right and so Great. Madam was ma yen twaso na fe yen hwe homeda no ne adebo ankasa afi yen hwe homeda ne adebo ankasa ye first of all yen hwe Genesis chapter 2 no verse 1 to 3 no yen hwe was say thus the heavens and the earth and all the host of them were finished, and on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Genesis chapter 2 1 to 3. Now we Australian assassini de a woman in our bo. Na da to son no Onyankopon na Onyankopon awie na dwuma a oye no na da to son no ohumi free na dwuma a oye nyina ho na Onyankopon hyira da to son no na ote ho free say enumu na ohumi free na dwuma a oye wo adebo mu no nyina ho. Amen. Amen. So now we share Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Now also remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the seventh day and hallowed it. Exodus chapter 28 to 11.
Great. The Exodus also the account of the Sabbath. No. Sarah so so we share Deuteronomy chapter 5 verse 12 and so on. There is another account and so Deuteronomy 5 12 to 15. No, say the woman that na hweye no kronkron said the Awurade Onyankopɔn ahye wo no. Nansia na yadwuma na ye wade nyina na da etosonson no ye homeda ma Awurade Onyankopɔn nye adwuma bia wo ne wo babarima ne wo babaya ne wakoa ne wafena ne wo nantwie ne wafunumu ne wo mmoa nyina ne wo hoho a owo ukuru apunu na wakoa ne wafena ahomese wo na kaise oye akoa Misraim asase so na Awurade Onyankopɔn de nsa eye den ne basa watene mu yewu firi ho enti na Awurade Onyankopɔn hye wo se di homeda no. Amen. Great. Yeah, sure, there are a lot of accounts chosen na eka efa homeda ho me pese me hu ayonkofa eda homeda yi ene adebo intem. Yo, me pese ka wi kra ha. Homeda no the eka homeda na homeda ya osom. Okay. Aye de som nyame na homeda no so ye hu de se oyo soma odi ko azebo mankasa yehwe azebo na fi enda esia anyame de bo azena do to de swan no odi home no ehun ende sini nyina no onya boter oye no se da odi kan no abo isum and I can not a friend then or the a certain struma or the gum. It's obazina, not the biegum. The Marcosi a da or to this one. Okay. On your physical azibo or hume, no hume no. Nankasa ne presence what the numu. Okay. What the numu. Now I don't know ne presence no what the numu no. No madanya konkron. Yentri hadwin ko see the burning bush Moses. Sekaya Moses ko drew eduana no or show no hono. Na nzi be ka chende yumpabwa o sende bia won ya asase konkron. Na abadinti na burning bush no ana eduana or show no konkron nyamhyem. Intra. Inti osumni nyina edesum nyame no. Wom pendodo a yere som nyame no ye ked onu nya obaze. Okay. Because azibom no onu ohembi homeda no nyame hyenu bi. Okay. Homeda no like ye ka homeda the presence of God is felt in there. All right. Great medas. Yeah, medas meaning say the main point the presence of God in the Sabbath. Senia minia Israel kan. Now my main enhwe me go back to that notion of creation and the Sabbath. Say uhwe commandment no I can ye no. Yemfam free revelation because na yesu ya ya na me pese ya gwen be free ho. Ti adisem no say Revelation 14:7 no. Yeah. Na obofo no de nekese atia mu say munsuro nyankopon na munhye nanimonyam. Efri say na temu don no adu. They say o de osom abata atemu ho. Inti Yesu Nyankopon ahye na nimonyam no is an act of worship. Ye de reverence ye de manyame. Ena kire say atemu because ye ne ye yo ne ye di kan aka no ena de atemu no eba. Then oto aso say na monkoto de wo bo osoro asase epo enu nsitire no. That's right. Inti koto na ye koto no ye osore asem no woka no. It's still about worship. In fact English no cry use the word worship. Eti monkoto de oyo normal hodoi na ne oyo ye no revelation na nkyere enye revelation ho na yehunu se oyo ye fa na yehunu no Genesis. Eti in Genesis chapter 1 say Israel kan no o sha ase no fitiase no onyankopon ebo osoro ne asase obofo no se monkoto ne obo osoro ne asase. That's right. Obo po ene nsutire obo ade nyina na owie ye no ode homeda ebesi so eka na de bo ne ho na ne presence ewu ne ode emransem ema yen se yen ni ne mransem ti obi se homeda no ene creation no ne link ne se ne link ne se the moment onyame bo ade de homeda si ho no ode be ka ne mransem ho no enti ko Exodus ho na ye kenkan ye no
the Exodus law no ma wo ho no a point Sabbath no say onyankopon ne bo ade ne ewo Leviticus no a point homeda no say onyankopon ne ye ogefo. They are distinct laws in both accounts. That's right. Leviticus Deuteronomy 5 no 10 commandments no no team. But oduru Sabbath no kwa de so no o change some of the wording. That's right. In Exodus no or say kai homeda na ye ne kronkron enansia na awurade onyankopon e de ama wo say yo ade ene wo no manyina na da etosonson no e ye homeda ma awurade onyankopon emu no enyo ade enye bibia efiri say enansia na awurade de ye osoro yaba revelation ho asase epo ene nnoma ewo mu nyina sa na di sem ne kan sa na Genesis nso kan the Exodus de no kire yen say ye di homeda no so onyame de homeda no ma yen free say ono ne obo ade na ni nyina yo wosom ntini ye som awurade efiri say ono na obo ade in Revelation chapter 5 4 verse 11 no Revelation 4:11 menyanka ye bekenkan ni entia onyame deserve say ye som no the reason why abofo no etiamu say onyame efata ye som Revelation 4:11 okay na yemfa ensiwesu na menwie yeah was empanifo du nu nan no hwehwe ase de ote ahinwa no so no anim na okoto de ote ase daada no na woyi won abotire no gu ahinwa no anim kase verse 11 yen awurade ni ye nyankopon wo fata se wo gye animonyam ni nidie ni tumi efiri se wo na wo bo no manyina. That's right. Efiri se because the reason why onyame fata ye nidie ye sorry ye ntontom ye som ye mpaibo ya seda ye no manyina ne se efiri se oyeden ono na wo bo no manyina na openti na wo ho na wo boye. It is by your will they still exist. So in the book of Romans and so can. Tinyam pesa medisi so ne say. Osom ene homeda no is for worship. Senia Israel kan no. Now worship no is not there in a vacuum. Yes, wo ho akeke. If you say onyame na ye den obo ade. Oba Deuteronomy 5 for no a all my verse 12 no ko no a all my homeda no ho o timu bie mu no. When you see creation or you see redemption. Okay, great. It is the same ka obe repeating here o kan Exodus say nensia na awurade onyankopon de bo ade na oyo ade nyina enu nti na awurade sha wo say di homeda no o change sa word no e wo Deuteronomy e na o say efiri se wo koye akoa wo Misrim na awurade nyankopon de basa emu eden e na yi wo firi Misrim enu nti na awurade sha wo say di homeda. That's right. Enye say we yi creation de na firi ho but all my two reasons why the Sabbath is important. That's right. First reason, unyame yo obo ade into ahye yensi ye ni homeda. Second reason, unyame yo ogefo. Redemption yen ye de ne say den ti na say yen aye won na yi so yanko Misrim na di homeda. Yes. Ene say yen so ye nkoa wo bonsam ensa no. Yeah. In the spiritual wilderness of Egypt. Ena unyame de basa imu eden ayi yen enam Yesu Kristo so. Enu nti no Hebrews chapter 4 verse 9 say o kasa nkrofo ehun dia enye na homedadie aka ho ama. Therefore there remains Sabbath for the people of God. That's right. And unti mo mayenhya den so say the Sabbath is so tied in with creation say o titimu a enye ye. It is a ukoje evolution theory bi edi a enye Sabbath no mfaso bi ani so. If you say onyame the 6 days literal days in the body 24-hour literal days. Ena or the Sabbath ne kan ho. This I say nyame de nfie bebre na bo ade enti se ubegye anu adia ene na wotwe bia homeda no ubedi ni sen. That's right. Enti onyame kire yen se ono ene bo ade enti yemfa homeda no so enkyere sa yo medase ka medikitwa bi e ka ho. Yes em say yempenifo na baba mu pa na obonsam ye nwuma pa enti sese kura nipa bebre kura se homeda ye amodia mo ka ho asem tintintin Israel for na ye omodia nti no tesenye dia but akenkan semo aye kenkan wo Genesis no eche say homeda na ehyasie from creation onyankopon bo ade no na Bible the amazing part of it say onyame say
de to sonson no ohome ena wote ho ena woye na kronkron so ho enti enye Israel for eko Egypt na wo yi wo mo na homeda bae homeda ne hyase afiri abode emfiti ase so ho na eto aso saa Yesu Kristo bae no obedi homeda esuafo no Yesu Kristo je esuafo no hokoe no obedi homeda so enti addition or de maye wa ha say say homeda no etim hoda that's right a say nyame mma obi biara ye ba ne ba be sum nyankopon na enipa no so bi ka say eda ne yenim say ye kwasi ada say ye eda bia but onyankopon em say mbrebe ma am ye ni nyina ba onyankopon e hyeda emma yehu say eda no say hweta ma Yesu wu ya wo sori ye no a yehu say Yesu ewu efiada na wo sori kwasiada aye na wotwede edi kan Bible kan nyina ho asem eni ti de obonsam de fa homida no bie ne ho no mo a ebe gina if se onyame asem no no kre e wona asem a nyina eda di pepepe e man yo madam ase abusiafo yeguso a ye hwe sane homeda no nso ho asem sitie e wo abofo mensa enkansem sanse obofo no di kan tie mu ka se yan kutuni yan sorry in short yan som ni obosro eni asase ena Genesis ama ye hu ni obosro eni asase no ena Genesis ama ye hu se nipa na obosro ni asase ena se no nim se akinyeje beba nti no osanye ne sanye osanye se ne be hu se on ne bosro ni asase ena ye homeda no ena onim se nipa betimi ase no no wa ye nti wa ma homeda na ankoye dan ana bepo nka nipa bitu afiri ho ode koye emre ye ntimi nse emre tama yetiwe ebebofo wo ye dan ya wontimi nkase mani ngifo ho ntime mese no sa na wo ye dan ya homeda no beba beto because hwe de we a manfo ka homeda na asema se nka yankopon de ye dan ya nka ya bubu sa dan na firi ho bo de ye mre eni nti no ma ye sa no still ye da so eba ema yeso no ena maboafo no acheche bi hwe omonsam na da bibiri so am say openi Hansen ka ho asem kakra say ane nyame na bo ade de but one fa announcement nson no ene bo ade eche ye pa billions of years ene fire na what the aba be bo ade but then yenhwe Psalm 33 verse 6 and 9 oka asem bi wo ho na yemfa toto sa kinyedie ya koso Psalm 33 verse 6 and 9 verse 6 and 9 no sene oka no wa so say by the word of the Lord the heavens were made, their starry hosts by the breath of his mouth. Sana Psalms cannot. Some years and Kemunsia and then chrono. It rather than asem na a year or so. Na ordinary home ye emu asafuna Kemun chrono. Na ono na waka ebemu. Ono na osha yegina great yegina ho in fact key no eya na me wo a little bit of problem exactly just because language translations no be brain no even English no kra no what they call original language na ya na yo how kakra but here English no statement or kind verse na no English ma mean you say the no and justice papa Psalm 33:9 I mean pay in French version no Psalm 33:9 no on the way no say on na o sha original na o can but o use past tense in English he spoke or say okay in the buy na o say in the ba or say for he speak and it was done he commanded and it stood fast. Good. On say, key are making kind of hey, or use the present tense, which does not make it look like senia ye cancer de born because or shy jina ampa or yen so but I know ye reference to adebo. Until for he spoke until here and so can say na okasai. Na egbemu na oshe na ejina nti oka adebo that the past tense or refer to that one nti na person me correct ya making kind wa ha no it wait me at our question so nti the question I make can say okasaye ene ebamu ene ohye ene ejina ya wo mo ji achinye say it took long years before nyankopon the ball ade no ye be kan say em say eno ye omo kasa ena meda say yes again on person majatum
seventh day na me de boa de no say ba judgment no na ye kan Sabbath ni akenkan so ekyerem yie me yete ase I said ogusu kan ya I say okan na be mu na say ye jekini ho no ma na affect homeda no so a enye homeda no keke na ye de say no in fact Bible no nyina ye say no that's right which means say nya entro say in that brain na yeah Bible different places in the scripture na or a friend saying e can the fuaso how anyame e ball we are saying that say or the or you say nya 24-hour periods 24-hour periods na the nyina it say ye je echinye e wo we hu a na je say trust me kan nya entro good. That's it. Say, we are studying a language. Yes. Obikasa. Yeah, the croy and ya translate yaba. And sometimes na de my and say no maybe or hokra na ye betias ye senia opening kind. Yes. Ebi a genuine ignorance. Nim no munim. If you say near scientists be can really show no musi nyame asem. And obi so a deliberate calculative effort say ye can ye sa na ye de nyame asem no afri ho. Yes. But we den ya we free ho a enye ye. If you say Psalm 33:6 as nyame de nanu asem na bo osoro ene asase. Hebrews chapter 11 verse 3 also na de nanu asem ene bo ade. In Genesis 1 na Ewurade Nyankopon ka say enye han immediately there was not 100-year pass. Yes. Immediately I didn't every where be na eba no aka say me twen na my the card na lupre dey aba and at time so say beba it was from nothing and he created it. That's right. Etinya fe na no wo twen bibia na ade sai na ade chenye da edikai sa language na we use ade sai ade chenye no eye na eye friend no yom in the original language. Yom means 24-hour period. That's right. So when you see yom, no, you see a day, and no, ultimately call prophecy. I can say a day is for a year, but when you see the word yom, which means 24 hours, adiasa, adiachi. That until my cousin we paying. Oh, yeah, addition be my missing a kabim. Send your cancer and Sabbath for near Diane Kayabubu no. When you may a yansa for say yes. So we share a someone who do ne ethnicity ne a mamre ne a yina. Yes, no. Year obia calendar is different. Obia calendar is different. Yes. But near one say if we are singing nara, obia you see 7-day week, a week. Month no bet me different. Be a 31, it be a 30, it be a 28. It depends. The account calendar near 9 months. Jewish calendar no first 9 and a children no mudi be akeka ka ho abet to Roman calendar no. Yes. The calendars can change, but the weekly days no can never change. E din bia ode be manu bia no obia de da pen enso mako nso e kire say from Eden no onyame aboho banya bi sisa bre say there is nothing shows in say evolution bi ba ya on say evolution ya ken ebi wade bomu but enye after the creation nyame man ye it say afafanto. Yes. Onyame born say onye a cycle of evolution bi but it true ni end na wie foforo ma sa na nyame ye no enipa kura mpo no oye in a evolutionary purpose o sperm no ka egg no na fertilize ya e go through a 9-month evolution a change in different shapes. Yes. Sa na ebe ye nipa wie a wie but sa na nyame yo no but adebo no boy ni nyina na evolution of millions of semi ente no bebe mu pe. Naturally say there is no senior penika no weekly Sabbath. Then dear benti na ebetimi akosum nyame because evolution it take millions of years. Ndi enkan 1 million years. And say yetimi akosum nyame ba ko ana there be or the osom no share time na wo kan ho asem na ye me de pa. So why the time wo ye hwie obetimi aka say nye no about eba ato yen. Enti Saturday to wa ato wo pa fa kwa yi but e still nyame homeda. Enti no what it means and they say nyame aboyen or the 6 days literal days yom and a boy na obowie ye no na the 7th day no a cut 24-hour ayi ho no e de ma yen say yenyina so fa so no ne obo ade ene ye jefo. Great. That's all. Great. And that sign no, you're very very important because no obonsam so atususa
because person be je tum say Nyankopon e bo ade na waka evolution asema ye kan say ye mu de science kakra ye hwe microscopic organisms said the omotia no omotia obi ti say spidera ne amoeba no hwan ni omo keka ho nyina no said omo etia no omotia obi ani hono a we evolve from me fan say amoeba no aba be ye spidera na so aba be yi no aba be ye koto no aba be ye fish no aba be no onyame said onyame kan na amoeba edru time e so reproduce no reproduce amoeba. That's right. Edru se koto producer no reproduce koto. So nti obonsam enam kwan bi so na this evolution ya ba be si o. See a big bang theory ya be say there was some hwe o trans na wo hwe Bismarck wo ankasa wo hwe woni pedua. Yeah. Onyankopon te say wo obo sonko woni kosua ipa wo hwe eniem onyame eto ne bo ase na se bibi ene free baabi na be bo baabi ena o hwe na we free mu aba na we free mu aba. It doesn't actually make sense. Great. From logical point of view, no great. Mama yen twaso yem ready tina fe yen twaso na fe yen hwe home adebo home da na fe awie yem bre no. But yen hwe asembia Revelation 14:7-9 and 12 kana yen bo no tofa. Yen hwe sene home da adebo and na fe awie yen no esi etie Revelation chapter 14:7-9 and I feel 12 no hands uguswa obie no na ye hwe or say 14:7 there yakanya saying with a loud voice, fear God and give him glory, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. 9 no, and the third angel followed them saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. Then 12 no, I say, here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandment of God in the faith of Jesus. Good. Amen. Amen. And so no, let's say now the next year tia mu say musuru Nyankopon na mo hye na nimunyam efri say na temu don no adu na mo koto ne oyo osro epo ne ensutie no 9 no na obofo foforo a otoso miensa di wonachi de next year tia mu say so obi koto aboa no ne ne honi no na oje agiraye de si ne moma ana ne nsa so a that is number 9 no and at 12 no say ha na hotefo bo asetowo wona wokura onyankopon ahyede ne Yesu gidie mu no. Amen. Amen. Enti ye bo sa akinkanse mi tofa ye be isane ye be kire mu e de homeda no ahye sa akinkanse mi mu mepenka nye sanyambra mepenka matwa adwe kire bi akwakyire kra oye chapter 12 no 13 no BBC wo honom anom ogige ma dem 14 ni be okay 12 no John nya dem vision no of oye dragon no no nya oba no na ntoko be si wo mo pam dragon fi heaven. That's right. Then ano ma dragon na nwa the sea oba no ya sorry no na ya member ho odu 13 no of try a kwan bi abanya bia to destroy them and he looked for allies and he had 2 allies. Oh yeah, the beast okay, now those them way being out here no where the allies now to work through them what your soon no so nya mo som ba ne side pa to the or defeat nyame anyen. That's right. Kwana nam donyen and or yeah so the trust revelation chair there or say if we are seeing na obiara resom aboa no obiara resom aboa no Revelation 13 obiara resom na does it mean that every single human being it was the same because of how vast the someone was going to his side no it made nyamenon of insignificant. Okay, the elect no so it was the okodama even the elect no could be deceived. No I didn't need a couple 13 no but 14 brought hope or the nyerebe. Okay, and then dikasine ben hey when you careful okay mom first sum biala mfa ma one first sum yama obazen
It's them and you burn abba them side. Okay. Say one about the bemina you great. That's a part. Yeah, so in short, you know what Israel is saying. Now actually say the pinnacle of the book of Revelation, no. The main who said 12, 13, 14 no actually fin now a whole and a transition no by upon someone or they ne to me ama abuano and abua yenim say Rome and America no and Unyame eki adwin si the true worship no so. That's right. It can say me ensana ye can kan ye no. Ma me fa link in mra quickly. The first one no eki adwin si true worship. Munsuro Nyankopon na munhye na nimonyam efri se na temu don na do. Na munkoto ne obo osoro asase ye pone nsutire no. That's the true worship of the true creator. Over verse 9 no a afi wo beka oson foforo. So obi koto aboa na menu ye ka ho asem ya. Aboa no nso egina ho ma oson foforo counterfeit worship. That's right. And no sa counterfeit worship no anya say fitin ya na ba yo. So na ye ka say obonsam nam theories evolution and normal so no bibi o twini pagwin say ne okoka kire Eve no o twini pagwin firi onyame asem so. That's right. Na so we are or not the dia bisi ho because the main aim of Satan is to be worshipped. That's right. Oko Isaiah chapter 14 verse 12 e ko no a o say na me ye magwin say me de makonwa be kwa kusi osoro de no atifi eti what he did actually ne say o pese ni pa free nyame true worship no. That's right. Na oko verse 12 no a o say ha na hotefo bo aseto it this is like two classes of people. Womo som onyankopon obo osoro asase epo ni nsutiri a ye de alenke say eno so the Sabbath is also portraying the same thing. Homeda no ekire say mo nyankopon obo osoro ni asase epo ni nsutiri no ene ne o de counterfeit worship abesi ho aboa no ene ne honi no these two things no ena ekire where you are ene ne awo som no but adofonom ye kan no pese yebeko yanim adisuani bi to wo yanim say wote ase say sebi this is not to attack somebody sebia ahana osuma wosumuni but we are talking about system of worship. System bi obonsam e dia besi wo a de counter onyame true worship no say sebi wo mu sesi akra no a yebeduru ho obehu say enkachi na wonso wo we no mu nsu kra no a say ugitum say o media mate ho meda na say a enkire say a certificate ma o say enu kwanti wedru heaven. There are other things you need to do. Okay. Obema Yesu ama okwan na waje won kwa. Eti what this link is that obonsam ewo osomo a awiye bremo de aba na onyame nso ewo ni true worshipper or the siwa man. Great. Yemre no atia yempa yentino yen fatisima ba ko na afi yemfa nhwe we say ni to. Okwan ben so na homeda ya ye ka ho asemi esudie no die point you to eternity na say die maye ni hwe da asetena I'm say you can Isaiah chapter 66 verse 22 no na you can Revelation chapter 21 verse 1 no near Isaiah chapter 65 verse 17 na or say onyame ebeye osoro ni asase foforo. That's right. Na sa osoro ni asase foforo no humida bia no onyame ema ebeba nanim ye di enonyam ayeden abre no eninti humida no said yesua ho ade efri right from creation no efri abode mfiti ase nti ebetra ho saa na ewiase kura ko de wie ya in the new heaven and the new earth ebesia di humida so nti no se ebedi humida no dia ene ade nti na won hwe kira kwan na won fa oho enye den enhyem na won ni humida no ebi nti na say ye practice ne samre ya e point ye to the dead na we animu no enye sa na eje because the new earth and new Jerusalem no
we be worship homeda. It's going to be fantastic, great. And you know, yen shas any experience now. Na ye be hu no se na esitie eternity. Great, madam wase say yemre no atia yempa ye. And you know, ye the addition no ebe etwe ha say next week na fe ye the etoso enkrono so e de abramo busiafo homeda no ne adebo na maboafo na aboa mo ma linke me yen hu se sa abofo mensa enkransam no homeda gie eka ho pa sene o mache next week no so ye be hwe adusia bi nso a no kwasam se ehuhia pa so say city call confusion e kru bi wo ho a ye friend basa basa ye ye ba be hwe sa kru no kru ben ya e bia na ye kru and as me so e be kru a very good a very interesting part that sende miensa nhia bi onyankopon enhira emunyama yankate nyi na mema Israel enhira so emaye yo yemompe nyame ebo soro bo asase tumi na ru asedanka wodin nyame enyi edini ye wada roma abohen ababa wonsem ma akyerehen nsama oye hintasem enam adomodo ebu akyerehen onnam de peda gihen nti asedanka wodin ejapa huye mobo wonsande ye no do nda wiase yi mu zoro kodo obonsam no wiya womba huye mobo na gihen ba wonchen wadom nti amen amen